Ibi wari ubizi? Nkuko nabibasezeranyije hano kuri Irebe News tuzajya tubagezaho ibyegeranyo bikubiyemo politike n'amateka y'ubutegetsi bw'ibihugu twibanda cyane hano iwacu muri Afrika. Niba utarakanda kuri subscribe bikore none hatazagira na kimwe kigucika. Uyu munsi nahisemo kubabwira byinshi ku ishyaka CHAMA CHA MAPINDUZI CCM cyangwa se ubishyize mu gifaransa Parti de la Révolution cyangwa se mu cyongereza Party of the Revolution. Mu kinyarwanda ni ukugenekereza twaryita ishyaka mpinduramatwara. CHAMA CHA MAPINDUZI CCM iri niryo shyaka rimwe rukumbi ryategetse igihugu cya Tanzania kuva cyabona ubwigenge mu kuboza mu 1961 ku bwiganze bukabije rimwe na rimwe bwagiye bubijana ku ijana mu nzego zose, ni ukuvuga kuva kuri perezida, mu nteko ishinga amategeko, muri guverinoma yewe no mu nzego z'ibanze. Kuvuga ko CHAMA CHA MAPINDUZI itegetse Tanzania kuva ku bwigenge, abaza amateka neza bashobora kubyumva nko kwibeshya cyangwa kubeshya, kuko inyito CHAMA CHA MAPINDUZI yabayeho mu 1977, ariko ishyaka ryakomeje kuba ryarindi ryagejeje Tanganyika ku bwigenge, nyuma yaje guhinduka Tanzania imaze kwihuza na Zanzibar. Reka wenda nsubira inyuma gato mbisobanure neza. Igihugu cya Tanzania cyabayeho mu mwaka w'1964, nyuma yuko icyari Tanganyika cyari kimaze imyaka 3 kigobotoye ubukoloni bw'Abongereza kihuzaga n'ikirwa cya Zanzibar, cyari kimaze umwaka umwe nacyo kigobotoye ubukoloni bw'Abongereza. Ni ukuvuga ko Tanzania yabonye ubwigenge mu kuboza mu 1961. Ubwigenge bwaharaniwe n'ishyaka Tanganyika African Union TANU ryari rirangajwe imbere na Mwalimu Kambarage Julius Nyerere, Abatanzania batazira baba wa taifa. Naho Zanzibar yo yabonye ubwigenge mu kuboza mu 1963. Ubwigenge bwaharaniwe n'ishyaka Afro-Shirazi Party ASP ryaje no guhirika ku butegetsi ubwami bw'Abarabu b'Abayisilamu bari bamaze imyaka myinshi barigaruriye iki kirwa, bakoresha abaturage b'iki kirwa imirimo twakwitiye uburetwa, kandi umusaruro wavagamo wose ugataha iwabo mu bihugu by'Abarabu. Twavuga ko Zanzibar yigenze 100% tariki 12 Mutarama mu 1964, nyuma y'uko ishyaka Afro-Shirazi Party ASP riyobowe na Sheikh Abed Amani Karume rihiritse Sultan Jamshid bin Abdullah ku butegetsi. Mu mpinduramatwara yaguyemo abaturage b'Abarabu n'Abahinde bagera ku 20,000 bakoraga ubucuruzi kuri iki kirwa, abandi benshi bazingutwa ngushye basubira iwabo. Sheikh Abed Amani Karume yahise aba perezida wa mbere wa Zanzibar. Tariki 24 Mata 1964 nibwo Sheikh Abed Amani Karume na Mwalimu Julius Nyerere basinyanye amasezerano yo guhuza Tanganyika n'ikirwa cya Zanzibar na Pemba, biyemeza gushinga igihugu kimwe gikomeye gifite imbaraga cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, cyane ko yaba Tanganyika na Zanzibar zombi zakoraga ndetse n'ubu zigikora ku nyanja y'Ubuhinde, ndetse aba bategetsi bombi bari baramaze no gusobanukirwa akamaro k'iyi nyanja mu buryo bw'ubucuruzi, cyane ko bari baramaze kubona uburyo Abazungu, Abarabu, Abahinde n'abandi bakoreshaga aya mazi magari baza gutwara imari bakazambutsa bazijyana iwabo. Kuva ubwo muri Mata mu 1964 ibyari Tanganyika na Zanzibar n'akandi karwa gato kitwa Pemba byakoze igihugu kimwe kibanza kwitwa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanganyika na Zanzibar. Nyuma tariki 29 Ukwakira muri uwo mwaka n'ubundi hemezwa ko igihugu gihabwa izina rya Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania cyangwa se Tanzania mu mvugo yoroshye. Mu masezerano yo guhuza ibi bihugu bemeranyije ko perezida w'icyahoze ari Tanganyika Mwalimu Kambarage Julius Nyerere ahita aba perezida wa Tanzania yose, naho uwari perezida wa Zanzibar Sheikh Abed Amani Karume akaba vice perezida wa Tanzania yose, ndetse bikazakomeza uko ubutegetsi bwa Tanzania buzagenda busimburana. Ihuzwa rya Tanganyika na Zanzibar n'indi ngingo ndende nayo yafatirwa undi mwanya wo kuganirwaho, ahubwo reka twihute tugere mu 1977. Tariki 5 Gashyantare muri uwo mwaka wa 1977, Mwalimu Kambarage Julius Nyerere wari ukiyoboye ishyaka rimwe rukumbi ryarangwaga mu cyitwa Tanganyika, Tanganyika African Union TANU, yongera kwegera Sheikh Abed Amani Karume nawe wari ukiyoboye ishyaka rimwe rukumbi ryo muri Zanzibar Afro-Shirazi Party ASP,
amusaba ko bahuza aya mashyaka yombi. Ishyaka Afro-Shirazi Party rya Sheikh Abed Amani Karume rikomekwa kuri Tanganyika African Union rya Julius Kambarage Nyerere, bigakora ishyaka rimwe rikomeye mu karere no muri Afrika rizana impinduka mu butegetsi muri Afrika. Iki cyifuzo Sheikh Abed Amani Karume nawe yacyakiriye n'amaboko yombi. Kuva ubwo amashyaka abiri yonyine yariho muri icyo gihe muri Tanzania akora ishyaka rimwe rikomeye, ariko rihita rihabwa izina rishya ryitwa CHAMA CHA MAPINDUZI, CCM mu rurimi rw'igiswahili, bisobanuye Party of the Revolution mu cyongereza cyangwa Parti de la Révolution mu gifaransa, ishyaka ry'impinduramatwara ugenekereje mu kinyarwanda. Ishyaka CHAMA CHA MAPINDUZI ryakomeje kuyoborwa na Mwalimu Kambarage Julius Nyerere, baba wa taifa, ndetse rikomeza kuba ishyaka rimwe rukumbi, binashimangirwa n'itegeko nshinga ryavuguruwe mu 1977 ryemezaga ko igihugu cya Tanzania kigomba gukomeza gutegekwa n'ishyaka rimwe rikitwa ishyaka ry'abanyatanzania bose. Iryo tegeko nshinga ryo mu 1977 ryanateganyaga ko kuva mu 1980 hatangira gukorwa amatora asesuye y'abaturage bose bakitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko, ariko ayo matora birumvikana ko yagombaga kuba arimo ishyaka rimwe CHAMA CHA MAPINDUZI, bisobanuye ko ayo matora yagombaga kujya akorwa mu buryo bwa kamarampaka. Mu 1980 koko amatora asesuye ya mbere y'umukuru w'igihugu yarabaye. Abaturage batora Mwalimu Kambarage Julius Nyerere ku majwi 96%, nyuma n'ubundi y'imyaka 19 yoboye iki gihugu cya Tanzania kuva yagihesha ubwigenge. Kuva kuri Mwalimu Kambarage Julius Nyerere, Ali Hassan Mwinyi wamukurikiye mu 1985, Benjamin Mkapa wamukurikiye mu 1995, Jakaya Mrisho Kikwete wakurikiyeho mu 2005, na Dr John Pombe Magufuli utegetse Tanzania kugera ubu, bose ni CHAMA CHA MAPINDUZI, kandi kuva kuri Ali Hassan Mwinyi kugera kuri Jakaya Kikwete bose bategetse manda ebyiri zombi bemererwa n'itegeko nshinga zingana n'imyaka 10, babanjirijwe na Mwalimu Julius Nyerere wategetse imyaka 24 gusa akanga kongera kwiyamamaza mu 1985 ubwo hatorwaga Ali Hassan Mwinyi. Kugera ubu kandi ntawashidikanya ko Dr John Pombe Magufuli nawe agomba gutsindira indi manda byanze bikunze mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Kwakira uyu mwaka wa 2020, ndetse hari n'abatangiye gutanga ibitekerezo byo kutirirwa bakora amatora kuko nubundi ngo ntawe uzatsinda Perezida Magufuli, mbese bakabifata nk'aho amatora azakorwa azaba ari ukurangiza umuhango. Umudepite witwa Livingstone Lusinde yatangaje ko abona amafaranga yo gushora mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020 akwiye kuzashorwa mu bindi bikorwa by'iterambere ry'igihugu kuko uzayatsinda ngo ntawe utamuzi. Icyakora kemera ko hakwiye kubaho amatora y'inzego z'ibanze n'ay'abagize inteko ishinga amategeko, bityo Dr Magufuli akazageza muri 2025 ubwo manda yemererwa n'amategeko zizaba zirangiye hatabayeho kongera gutora. Ubuhangange bw'ishyaka CHAMA CHA MAPINDUZI kuva mu 1980 ubwo hatangiraga gushyirwaho ubutegetsi biciye mu matora asesuye kugera uyu munsi bunagaragarira mu buryo buri matora yaba y'umukuru w'igihugu n'ay'abagize inteko ishinga amategeko yose yabayeho ryayatsindaga n'amajwi menshi bidasanzwe, usibye ko muri manda 3 za mbere ho ryari ryarakomeje kuba ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu ku buryo amatora yakorwaga mu buryo bwa kamarampaka, yego cyangwa oya cyangwa se kwifata. Amatora ya mbere yo mu Kwakira mu 1980, Mwalimu Kambarage Julius Nyerere wari we mukandida rukumbi ku mwanya wa perezida yatowe n'amajwi 95.5%, no kuvuga ko abatoye oya abifashe n'impfabusa bose hamwe bari 4.5%. Mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko naho birumvikana ko nta wundi CCM yari ihanganye nawe kuko nyine nta rindi shyaka ryari ryakavutse. Abadepite n'abasenateri bose hamwe 264, ni ukuvuga 100% bagombaga kuba aba CCM. Mu matora yo mu 1985, Mwalimu Kambarage Julius Nyerere ku myaka 63 yatangarije abanyatanzania kananiwe atanze umwanya kuba gifite imbaraga ngo nabo biyamamarize kuyobora igihugu. Icyo gihe CCM yari ikiri ishyaka rukumbi muri Tanzania, yatanze Ali Hassan Mwinyi nk'umukandida rukumbi wagombaga gutorwa kuko ntawe yarahanganye nawe. Amatora yo ku itariki 27 Ukwakira mu 1985, Ali Hassan Mwinyi yayatsinze n'amajwi 95.68%. Byumvikana ko oya abifashe n'impfabusa bari 4.3% gusa. Abagize inteko ishinga amategeko nabwo birumvikana ko 100% bagombaga kuba aba CCM. Icyo gihe CCM yashyizeho abadepite n'abasenateri bayo 274 barimo n'abahagarariye abagore n'uturere bitandukanye na mbere.
Manda y'imyaka 5 ya Ali Hassan Mwinyi yarangiye mu 1990 ari nabwo andi matora yarateganyijwe. Kugera muri uwo mwaka w'1990 nta rindi shyaka na rimwe ryari ryakavutse muri Tanzania. Umuturage wajyaga gutora yagombaga guhitamo yego ku mukandida wa CCM cyangwa gatora oya ivuga ko atamutoye cyangwa se akabyihorera nkuko byagendaga kuva mbere hose. Perezida Ali Hassan Mwinyi yongeye gutorwa n'amajwi 97.78%. Byumvikana ko oya impfabusa n'abifashe bose hamwe bari 2.2%. Abagize inteko ishinga amategeko nanone 100% bagombaga kuba aba CCM, nubwo noneho hagaragaye umubare w'abagera kuri 2.2% banze kuyitora, ariko nabo nta yandi mahitamo bari bafite. Icyo gihe umubare w'abagize inteko ishinga amategeko wongeye kugabanyuka baba 264 bose 100% ba CCM. Aho ni mu 1990. Iyi yari manda ya kabiri ya Ali Hassan Mwinyi, yaje no kuba yimpindura amatwara zitandukanye ahanini zaturutse ku gitutu cy'amahanga n'imiryango nterankunga. Mu 1992 Ali Hassan Mwinyi yemeje ku mugaragaro politiki y'amashyaka menshi, ndetse atangariza abanyatanzania ko ababishaka bemerewe gufungura ku mugaragaro amashyaka n'imitwe ya politiki. Kuva mu 1992 kugera mu 1995 havutse amashyaka mashya menshi cyane, nubwo atari ko yose yashoboye kubona ibyangombwa biyemerera kwitabira amatora yo mu 1995. Amatora yo mu 1995 ari nayo ya mbere yari yitabiriwe n'amashyaka menshi, yitabiriwe n'amashyaka agera kuri 13 mu matora y'inzego z'ibanze n'abagize inteko ishinga amategeko, n'amashyaka 4 ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ndetse ayo mashyaka ne yahagarariwe mu matora y'umukuru w'igihugu ni nayo yashoboye kubona utujwi duke cyane mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko, kuko muri ayo mashyaka 13 yari yitabiriye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, amashyaka 8 yose yabonye munsi y'ijwi 1.5%. No kuvuga ko atashoboraga kubona umwanya n'umwe mu nteko ishinga amategeko. Aya matora yo mu Kwakira mu 1995 yari yaje mu isura nshya ku banyatanzania. CCM yari yahagarariwe na Benjamin Mkapa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu Benjamin Mkapa yarayatsinze, icyakora amajwi ntiyagera mu majanisha ya za 90% nkuko byari bimaze kumenyerwa. Benjamin Mkapa yatsinze n'amajwi 61.82%, ahanganye n'abandi bakandida batatu bari biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu bahagarariye amashyaka yabo bwa mbere. Abo barimo Augustin Murema wa Convention for Construction and Reform Mageuzi wagize amajwi 27.77%, Ibrahim Rupumba wa Civic United Front na John Cheyo wa United Democratic Party, umwe yagize 6%, undi agira 3%. Mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko naho CCM yagize amajwi 59.2%, biyihesha imyanya 214 mu myanya 284 y'abagize inteko ishinga amategeko. CCM ibikomeje gushimangira ubuhangange bwayo mu ruhuri rw'amashyaka yavutse muri iyo myaka. Manda ya mbere ya Benjamin Mkapa yagombaga kugeza mu mwaka w'2000 bakongera gutora. Mu matora yo mu Kwakira mu 2000 nanone Benjamin Mkapa yongeye guhagararira CCM nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Aya nayo CCM yari yatsinze bitayigoye namba, aho Benjamin Mkapa yegukanye manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu n'amajwi 71.74%. Byumvikana ko yari yazamutseho amajwi 10% ugereranyije n'amatora yari yabanje yo mu 1995. Mu 2000 nanone Benjamin Mkapa yasubiriye baba kandida b'amashyaka 3 yari yaratsinze mu 1995. Mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko, CCM yongeye guhirika amashyaka 12 bari bahanganye, ari nayo nanone bari barahanganye mu 1995, ariko aha noneho CCM yongeye kuzamuka igira amajwi 65.19%, biyihesha imyanya 243 mu myanya 285 yahatanirwaga mu nteko ishinga amategeko. Perezida Benjamin Mkapa na CCM bakomeje gutegeka Tanzania kugera mu mwaka w'2005. Manda ebyiri Mkapa yemererwaga n'amategeko ziba zirarangiye. Mu matora yo muri 2005 CCM noneho yazanye bwana Jakaya Mrisho Kikwete wari umaze imyaka 10 yose ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu, ngayibera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Aha noneho abanyapolitike bo muri Tanzania basaga n'abamaze guhumuka, bamaze kubona ko CCM yashinze imiganda mu butegetsi bwa Tanzania, maze ku mwanya w'umukuru w'igihugu hiyamamaza andi mashyaka 10 ngo bahangane na CCM. No kuvuga ko muri 2005 umwanya w'umukuru w'igihugu cya Tanzania wahataniwe n'abakandida 11.
nyamara ibi ntibyabujije CCM gukomeza kubaka amateka yayo, kuko aba bose Jakaya Mrisho Kikwete yabatsinze abasuzuguye cyane n'amajwi 80 yose kwijana. 2 mu 10 bamukurikiye nibo bonyine bashoboye kurenza ijwi 1 kwijana. Mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko naho CCM yongeye kuhanyurana umucyo birenze bya manda ebyiri zaherukaga, kuko CCM yatsinze amashyaka arenga 15 bari bahanganye n'amajwi 70 kwijana, biyihesha imyanya 264 mu myanya 324 y'inteko ishinga amategeko. Perezida Jakaya Mrisho Kikwete, uyu abanyarwanda bibukira cyane ku mwanzuro ugayitse ndetse watumye bamwanga urunuka wo kwirukana shishi itabona ku butaka bwa Tanzania abanyarwanda basaga 13,000 abashinja kuhaba mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu mwaka wa 2010 ubwo manda ye ya mbere yari irangiye, yongeye guserukira CCM mu matora, yongeye gutsinda n'amajwi 62.8 kwijana. Nanone ahigitse bakandida bari barahanganye kuri manda ya mbere. Icyo gihe amatora y'abagize inteko ishinga amategeko nayo CCM yari yatsinze n'amajwi 62.2 kwijana, biyihesha imyanya 259 mu myanya 350 yahatanirwaga mu nteko ishinga amategeko. Iyo yari ibaye manda ya kabiri ya Jakaya Kikwete, yagombaga kurangira muri 2015 agahita aruhuka kuko manda ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga zari zirangiye. Mu mwaka wa 2015 Jakaya Mrisho Kikwete yavuye ku ntebe y'umukuru w'igihugu, maze CCM izana Dr John Pombe Magufuli wari minisitiri w'ibikorwa remezo nk'umukandida wo gusimbura Kikwete. Dr John Pombe Magufuli nawe yahanganiye intebe y'umukuru w'igihugu n'abandi bakandida 7 barimo na bwana Edward Lowassa wari warabaye minisitiri w'intebe ku ngoma ya Kikwete kuva muri 2005 kugera muri 2008 akaza kweguzwa. Uyu Edward Lowassa wari warahoze ari umurwanashyaka wa CCM yifuzaga ko ari we CCM itanga nk'umukandida muri 2015, ariko bamutera utwatsi. Bakimara kwemeza Dr Magufuli nk'umukandida wa CCM, Edward Lowassa yahise asezera muri CCM yerekeza mu ishyaka CHADEMA riri muri make agerageza guhangana na CCM. CHADEMA icyo gihe yari yihuje n'andi mashyaka 3 ngo bakora ubumwe bukomeye bwo gutsinda CCM. Yahise itanga Edward Lowassa nk'umukandida yo n'andi mashyaka bari bihuje, bizeraga ko nibura kubera ko yigeze kuba mu mwanya ukomeye wa minisitiri w'intebe n'uburambe bw'imyaka irenga 35 muri politike y'iki gihugu, abaturage bashobora kumwizera bakamutora agashyira iherezo ku butegetsi bwa CCM, cyangwa se byibura akayisibiza manda imwe. Ibi nabyo ariko byabaye imfabusa, kuko Dr John Pombe Magufuli yaje gutsinda aya matora yo muri 2015 n'amajwi 58.4 kwijana. Icyakora bwana Edward Lowassa yesheje umuhigo wo kuba ari we mukandida wahanganye na CCM, akabasha kugira amajwi menshi abandi batigeze babona. Icyo gihe Edward Lowassa yagize amajwi 39.97 kwijana. Ni nacyo gihe kandi umukandida wa CCM yatsindiye ku majwi make mu mateka yayo. Aya matora yo muri 2015 ni nayo ibitangazamakuru byinshi ku isi bitangaza ko yabaye mihangana rifatika mu mateka ya Tanzania, cyane ko mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko naho CCM yabonyemo amajwi 55 kwijana gusa, biyihesha imyanya 252 mu myanya 367 yahataniwe, ribijanisha rito rya mbere igize kuva yatangira kuyobora iki gihugu. Icyaje gutungurana no gutangaza benshi nuko Edward Lowassa wari wasezeye muri CCM akajya muri CHADEMA kugira ngo ahangane na Magufuli, mu mwaka ushize wa 2019 yongeye kwigarukira muri CCM. Kuva kuri Tanganyika African Union TANU mu 1961 gukomereza kuri CCM, twavuga ko ari nka TANU yagutse nyuma yo kwihuza na Afro Shirazi Party ya Zanzibar. Nta matora namwe muri Tanzania yigeze akurikirwa n'imvururu, nta kirego na kimwe kigeze gitangwa n'umukandida avuga ko yibwe mu matora. Amashyaka avuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi yose ari mu gihugu yitabira amatora buri uko abaye, ndetse menshi akagira munsi y'ijwi 1 kwijana kandi akabyemera, nubwo hatabura bamwe ariko bavugira mu matamatama ko CCM yabikoresha amayeri akomeye mu kuriganya amatora. Raporo ya Global Peace Index y'umwaka ushize wa 2019 yashyize igihugu cya Tanzania ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite umutekano usesuye mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ndetse no ku mwanya wa 7 muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kuva mu 1964 nyuma y'impinduramatwara yo muri Zanzibar kugera ubu, nta ntambara cyangwa indi mirwano ikoresha intwaro z'intambara irabera ku butaka bwa Tanzania. Ntahirikana ku butegetsi cyangwa se kugerageza kubufata ku ngufu byigeze bibaho muri Tanzania kuva yigenze. Bamwe mu basesengura politike bahamya ko Tanzania ari cyo gihugu cya mbere muri Afrika gifite demokarasi, ariko abandi bakavuga ko nta demokarasi y'ishyaka rimwe ritegetse igihugu imyaka 60 yose. Ese wowe ubyumva ute?
kugera ubu CHAMA CHA MAPINDUZI CCM ifatwa nk'ishyaka rya kabiri rikomeye muri Afurika nyuma y'ishyaka ANC ryo muri Afurika y'Epfo. Nge ndi René Lambert Muhire. Niba utarakora subscribe bikore none, ibyegeranyo by'ubwenge nk'ibi bizajye bikugeraho buri uko bisohotse kuri Irebe News.